Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasa pi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Ki artali ki kenhon yelek kai berang syuk kejat nengkong hakalempung yelek kai jong ke Shillong Premier League ki bakentup ya ke Renti Sports Club bat ke Laban Sports Club kila kring ya ki pait ba belen ha ke jing yakun ke balalong ha ke arpau tarik unailar hajar khat khandai hamaran polo Shillong. Hagane ke jing yakun ke Renti Sports Club kelas dang ya ke jing yakun Premier League da ke jing job persya ya ke Laban Sports Club da Shigo Lanot. Haga jing yakun jong ka kelas step la saki bakirang yelek kai jong kini ki artali ki kenhon kila yakun ting ban yok pen ki ya kejar nrei tat hadu bala kut no ka jing yakun klemdon mano ru bala ban yok tap gol daitat haga kelamit bak Renti Sports Club kala yok ban pen ki ya kejar jong ka Laban Sports Club haga minute ke ban nrei huai lengbau shin sok tung ubalong urang yelek kai jong ka Shillong Lajong FC ubadang supenya sok syak Renti Sports Club.
yang ke klub tengi songkemen sikat dia ya ka jing system ni adu coach bagi players te kani kadika usok benkong pengikat ya kadika SPL pemerintah mah tengi community ka jing system ni ka klub rohwe nang bangin yo kai usok jing job ni SPL hi ni tournament hi adu bakut ka klub pacungi hi nadu ba nikong ngina stru ba banyak kai actually yang Premier League KI tang yi tangki kasih kelab yang pala TPI mentah performance pacungi kalau kumnu habang ilet tang para kasih persiap baik kelapan dan lang kiwi kejat benri pakawai pakai nationality ru lala banyak kai khamha banyak kelapan jadi kani kalau ka message kiwi di klub ba kemde ban look down di kasih kejungi bagian ailat kita miki players kasih apa klub kejungi kenang ba kil kini kil lang ma membangi ke klub ni tang kejungi kil fe kena kasih ni sempat pat ke batam ke palaj padang tunah dia dan mata kan next game gi kenduk baka langsning ha ka Arab Saudi langsning kamde ka team favorit kade ka defending champion Vietnam di hawat minta langsning tip ka dan players ko biang tunjuk coach pula pau pa pok langsning dia bencuy keren nai kade ka team ko bakam ba try ba kani ka SPL dan kalian ka jongi ru pun kre ba nang pengin la kan ai ka jongi khun ka internet ma jam job na ram ru ka shom haji la kai ba bro ni team dan kalian haji ngin a haji kre bo piang haji pun internet kenang ba kan wara haji jimu pun ko klub kam ta mi kinam persian ba ye jo klub jo so engkau ta ai boleh saya dan rat dan kap ini lalu basdang haji practice ini ba kre ni SPL but yang tu jing Tristan ni long ni ko abarkan sesuatu long tangin na Tristan ka bon ba wan sini ekor ke nom tai long thap ta sing ka jing job meni ka jing job ne jing thap na no ka teamwork we ke ta long kwa ban yal ti mat ka jing job baik ban ka game ba plus ka ka points ye minta kam le kam na final kam na semi final ka ban long top baik si game te ta te ni ai til coach ka company coach long head coach yang ta long ka player baru piang lut baru fit lut ke minta system ni jing job